Pemirsa pengerencana pemecikan pesisir Sanur sayan Kedabdabin Becik Pemkot Denpasar. Rahmangkin Balai Wilayah Sungai BWS Bali Penida sampun bertaki-taki ring pemargin tender. Proyek ini ucap kerancang ngawit bulan Agustus kantos Desember warsa kali selikur. Dasan pedagang sani mengenah ring sisi kau margi pacang ke relokasi. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara ngaptiang wilangan jantan pedagang sanes lami puniki madolan ring sisi margi setapak santukan pedagang pacang kaging sirang sedurung pemecikan pesisi kelaksanayang. Punike mawinan muatang genah relasi sanes sayage nampung kuentenan ipun. Anut ring laporan saking perbekal Sanur Kaje, wilangan pedagang sane madolan selantang margi pesisi wenang nyane wenten selikur diri ngawit tanggun jalan hang tuah. Selanturnya nih, para pedagang ring pasisi kanton akeh, nanging durung kaselin becik, sangkaning pangrencana kekawitin, saking tanggun jalan hang tua. Ring wewidangan Kelurahan Sanur, wenten 57 pedagang, raris ring wewidangan Sanur Kau, ring pasisi Martasari, wenten 7 pedagang miwah adiri pedagang, ring ajeng Mercure Hotel. Kasiaga yang genah, anggen relokasi luwire wenten ring Duyung, kali dasa are, nampak ring Hotel Mercure wenten pitung dasa siki are miwah ring pesisi Karang 6 dasa are. Selanturnya nih majang pedagang ring Pantai Martasari wenten lahan duen Pemkot Denpasar sani presiden kedadosan genah relokasi pedagang. Jaya Negara mau pengabdi pemargin tender sidak laksanayang antuk muatang galah sani suwe. Asa punika taler sinambi nyentosang administrasi punika ring lapangan taler mangde digris muputang pikobet sani kearepin. Asmara Putra beli pos kuning.